Aba ni bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu wa Nyarubande barimo kuvuga ko bashaka kugira ngo basobanukirwe amavu n'amavuko y'uyu muvuzi witwa Furaje Amari uzwi ku izina rya Ruvusha, ufite inkono 3 zihora zaka mu mbuga ye umuriro, ndetse zimwe muri izi nkono zikaba zirimo gutogota. Umugabo yaratubwiye ngo ni umuganga, abana bacu barasigaye baratinya kuhanyura ngo kubera umuriro gutazima aho ngaho. Iki kibazo kimaze igihe kingana iki? Umva amaze igihe uyu mugabo pe ntabwira ngo ni umuganga, ahubwo njewe nzakidavura bikanyura. Numva bazaza bari kwirukaga nijoro ibiki mbese ndiwareba ngo bari kubavura. Nibaza niba abo bantu banaramuvuzi bikanyobera. Ikibazo kimaze igihe kingana iki? Kimaze kiri kurangiza nk'imyaka nk'ibiri. Iyo miriro ndayibonaga buri gihe ndizima, haba ku manywa haba nijoro, iyo miriro ihora iri kwaka. Mwabyeretse ubuyobozi? Umva none si abayobozi bandi baba bari kubibona ko uwo mugabo abantu baramutinyaga. Nose uzi ngo njye uzi ngo nakandagiriwe, uzi ngo uwo mugabo uranje nakandagiriwe yampaye inka ugeriwe. Niba ari byo korohereza, niba ari ubuganga bwe, niba ari ubuvuzi bwe, ndumenye bikwirutseho. Tugiye kwanyura ng'abayobozi none turangiza tuhabone umuyobozi w'umudugudu mu banyamakuru. Witwa nde? Nibize Emmanuel. Ayo makuru se y'umuntu ufite umuriro w'abaka murayazi? Ashobora kuba barabivuze ariko baratubeshaga. Reka tumanze tuhagere. Aronda ubona buri gihe uwo muriro haba ku manywa haba nijoro, uwo muriro njembo nukwaka. Na n'ubu ngubu abana bamwe basigaye bahatinya kubera batugejeje kwa Ruvusha, ariko mbere yuko tuhagera duhura n'abagore babiri bagenda. Bamwe bavuga ko bavuwe n'uyu muvuzi gakondo, aho batanze ubuhamya bagira bati cyamakuru yonzi nayo umuganga witwa Ruvusha yaramvuye ndakira maze imyaka 5 buri bwo buhamya muziho. Avuza iki? Avuza imiti, na muganga gakondo. Nase uwo muriro uhora yaka uvuza iki? Uwo muriro uhora waka wenje byo nawe nuko yambaye ngakira nabyo umuriro uhora waka we ntago nkuzi. Uyu muganga Rugenda yaramvuye. Nari maze imyaka 5 nararwaye amaguru, ntaho batamvunje hose baranyirukanyije hose baraheba, ariko nyine naje guhura n'umuganga witwa Rugenda aramvura ndakira. Yego nibwo bamye muzeho. Ngo hari umuriro uhora wakiwe? Hari umuriro uhora waka buri munsi buri nimugoroba. Warabubonye? Narabubonye igihe nje kwivuza, kuko nakubitaniye n'abantu benshi bagiye bari ibi bintu babigaruye. Nararwaye ibintu by'imijaganyuro, gatambuka reka data natambuka reka data byarabyimbye guhera mu birenge kugera mu matako. Ariko yaramvuye ndakira. Tugeze kwa Ruvusha twasanze ko izi nkono 3 zirimo kwaka, imwe muri zirimo itogota. Asohoka mu nzu afunga umuryango. Abaturage bavuza induru bibaza impamvu bafunze uyu muryango. Icyatumye umwe mu baturage agenda asunika umuryango ugwa mu nzu, natwe twinjira ubwo kugira ngo tumenye intandaro y'uyu muriro ndetse n'imikorere ya Furaje Amari uzwi ku izina rya Ruvusha. Tukigera mu nzu kugira ngo tubashe kugira byinshi tumubaza nk'itangazamakuru, mu gasuzuguro kenshi kuje ubugome, aho kugira ngo agire icyo dusobanurira yahise atwoherereza urufaya rw'inzuki. Suku turya zigiza nkana, ndetse n'abaturage bari bashungereye baje kutwereka iwe bakwirwa imishwaro ubwo. Mwene ibiki habaye iki hano? Niko Amahoro umusaza. Nahabaye iki hano? Ntacyo, nitwa Ndahiro Valence Papi, ndi umunyamakuru. Nkorera televiziyo yitwa BTN. Umva nkubwire rero, umva nkubwire. Je n'abanyamakuru nshaka hano. Urumva? Abanyamakuru nshaka hano. Nyuma yo kuduteza izi nzuki tugakwirwa imishwaro, bamwe mu baturage bavuze ko iki nacyo ari ikibazo cy'umutekano muke, basaba ko ubuyobozi bwakagombye kwinjira muri iki kibazo. Aba baturage bakaba basobanurirwa nimba koko uyu yaba ari umuvuzi uzwi. Bwadukora ubuvugizi ugara hariya nazirazuka guteje zivemwo, bigaragare ko byabonetse ko uyu muganga atorosha.
twaramutinya twaramurambiwe ushaka kugira ngo noneho yandabigwe umutekano uje ahantu hagaragara izo nzoka zageze muri amayira nzugu. Gusa twarinze tuva muri aka gace uyu muvuzi tutaramuca iryera yemwe twanatinye gusubira iwe kugira ngo adadukorera ibirenze ibyo yari yadukoreye. Gusa amakuru tuzamenya ku mikorere ye ndetse nimba ubuyobozi bwaramenye nimba ari umuvuzi wemewe tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata. BTN TV mu karere ka Rubavu Ndinda.